ni gongo kwariania semesa ya mangana maya ye Chinsa Isano na Ibere karonse meredura ni wendete gutwara rituko ligia andonsi soberte karori rituko ria chumaine chitariki 19 muthinyu 12 umwaka wa 2023 nesoto na karokelie gitasendi kende stibo kendete kwirigania karogo jokoretera mangana gosema ojane ya mase ya mugikoragense ya mo nenusu ya bono marogoba ngo thino bwate tariki ga 10 mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati bono nejisa chinge go chitigarete 10 nere gikoragense ya mo nenusu kuri nargora ko nyiru na bwate tariki bwatensa kego chikoragense ya mo nenusu yeditukulia lero ndo chikoba numugabana bwe county ya Kisii atatebina ya Koli na naralia Roberti hasi county ya Kisii kore ndikitoganye tayo na maganda gokorekana imena isiko ya Gusii ekerobono haboroki wako ruasi University ya Kisii bagendete kubekerwa chigutwa asensemeyo asabarai abao banyara bawikirana bakurawo no vice chancellor we university yo as University ya Kisii gosasigati AK University bigo omugumane bwe county ya Kisii Doris Donyani gagendete gwetha chinsemo ao anekeragendete no murweri o yebwo kwenana ebinto ao gochesa banyimenyi be county ya Kisii ayungati yali omwanju boli nkwarganete Chinsa jiga koteina kabamo na incho ikomwere kato kubatana na Brighton yanjama kurwa sensemiri ndi studio kwene kuna mali ogine chibicha gocheire hasenjira bene kuna botamberiane Brighton MAKORI. Ngoko inyoli bono na yonsi na bokwenda kuyabwati asesemo ye mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital pwega sensemo ya YouTube na bokotonyora Ndizi TV News utari kweba aso mtandao oitogose website www.ndizitv.net abuna bokotonyora asinjira yubuikera teto chake korwa sensemo ya marani anene asiskiru ya Kaline Primary School osiskiru yobroso asiwodi ya marani asibono mogumene bwe county ya Kisii Donya Doristoto ale sensemeyo anekero akuruwa bokonyi awao gochi asamenyi bensemeyo kero anyaraka kubwaterana nekiombe kimanyagadena Minto Foundation sensemeyo kaukwanda abaliki sensemeyo na dene enere njire yemo yokwene kimna nkoiraniale koboko gochi ase abamenyabo asadena boigo mbachikoira lichiko ase assembly eyera usasebunge eyera jikwirina ngendo kigiri abamenyi bagokorerwa anene asukomukereri amagendero asinsemo o asorongo rogusii omojogo yibo ni wikiranwa nomo MC bwe wodi yo Dennis Ombaji tetura igwanga kyo musubadi donya ndeka ukwanekera ndete taro ya asensemeyo ya marani program ya mama county yo woncho kanana na komanye bitaba ndo baitu bagwete nane nyendele ko basisiti donya na ngaf talinye toko baendage njichi project cyane na mache basari nkege gotoka because chibesitene nechinge nebiyombe chibese china chibongete 6 million ase constituency nechingo kolere miremo bono go chichagaiga etogo partner nabasani betu kuna bono ga kantole na Minto Foundation iko bakuru Chinsa iko bara America nonye para bugwaro kugire bari social media bara buna bantu bachandike bari kire buna bantu they don't afford a meal so kuna balega na baira na gali mungu nabana ndi bakotebya bantu ba Minto na kiga kiaro Kenya twale abantu mbachandike moroje maro direbire magega endagera yoka is not enough but as we go by we are going to improve tochi toligera lina kingi toko abantu kere sustainable ege simana toko babekera ne chiro ebintu biri bikomanya abantu na to improve ko ba beggars to etenenere to independent igo abantu ba Minto to eri bagatutonya gotara tonya komanya mechando buna kere naende nakabesa kagaita katika go chakaba mambe na mambe ndena bakonyora to manyira mahitaji no bunangana we represent before the floor of the house monyole yuto biyosa Umurikito dibanya sanya no ara senseme yandre to tubwatire roboturu asinjira bukaranu koronyora ke koragense yamo ya koragense yamo koronyora sinjira yubukar kurwa senseme ya marani ni onande to kwirana goikasi exeme ya Kisii asibon to kumanyibuna kubatikana neli tuko litangani idio diege koro amo ne kanisa nigo esemina yanyarige kwariganirwa ase county ya Kisii inse yeri abuli lyatabaka wodi wongosi wa utu asibono abamenyi abali banyara bawekerana ase ikarekyo banyari bagokwanira anekerenga kigikarekyo asomoliketo ndamo Stevenera ndate utuboteri roboti uri kurende kena kikengesa tutumere ke roboti uru
Hiki kikundi kimekuwa kikifuatilia sana sana wanawake kudhulumiwa na watoto wa kike kudhulumiwa, haswa community nzima kudhulumiwa. Sasa tumekuwa tukifuatilia, mimi kama women rep wa Muslim Kisii County, pia tumefuatilia, tunaona majanga yanarudi chini, watoto kudifailiwa, wajane kudhulumiwa, mambo hayo yanarudi chini. Na kwa siku ya leo nina imani yale tutakuja kufundishwa yatakuwa ya umuhimu zaidi. Nchebono mnandigeredi semina yetu abeire tuansire biya daktari Kirbo nari kumwira ni mbia mona sengenjo yariganiri biya kuturangeri gocha mune semina twegeria mangana mange na ntogendere kwegeri mono ase amangana yeke Gusii culture yaito yonsi yebirwe yairanirense goetera abantu banarire abana banarire gukwane Kiswahili na manganande igo bono daktari mbia mona sengenjo kwa tunyoire na gutubeka amo twegerania mangana aria yande tutamai asamarietane no munyagitari Keoro nigondo machemani obobasi constituency ase mwamu Gusii nyagetinga heritage ase semina ya lero narorire yachakire no mogoko monene mono na masoma iguru mono ikiagera nguchikorora turi guna tubwenete kwaena na masikani twensi guna Gusii koruo mwana bakomonto monene Omoyega bwokubekerwa chigutwa asaborokiwa as University ya Kisii nigogenderete asegetige university yo asabarai abao baikirana ase umurubirio yo asebo igo bakwanira igoro yo buya bwegisemi na kwa omoyo bali babekerwa chigutwa ejo ase university yo asebano batebwa chigwetoma na korigie meremo ase obokoreri abao Chinsa mochiri banyarete bagosomera gati abali baikirana ngamo nomo bunge ya Nyaribali cha Gisail Janda amona barai bande ekoromo yego yo orawa na vice chancellor e university yo ntobe to kumanya akemangana yo agendera as university yo ekoromo liketumire mamanyi abegete kambi asenseme yo endete gotubwateria inganiri asebonsi bali babekirwa chiguto so baendete kubekirwa chiguto alitkurero as university ya Kisii ni gotukubaganiri Amayia mwensi karumo gwesoka na gwetuma asokorigie meremo ase tikosiri mwanyarire mogosomera Togosuka bosio ni gobono abaremi bekemerie cha kurwa sensemo ya nyamache anene banyarire bakomoja abateneri be factory yo anekero baba majiribu na nigo baonetie emete maminja nelichiko lya baremi asibona baremi abo bagikeire korwekyo asibona baboli abadirector abwe sokya teneni na kwerana ngakiba korete bakoni emete yo yarucho konya baremi asamatukare bosio kolinde bono nigo yatikeire ekyoreri asemete yetayo eye baremi abo gendete goichanira enganeyo Charles Shobtamuje gonda chairman ya NC79 itibo namba ya necha ngo pimira igere namba 57 emeteye nina kire muno monesea igacha tukasimeke mete tukagorobole muboiga tukasimeke mete emete ya beire bone senga kieta gere koba kogenda gosiecha ekere ngaki ya ikire emete ya geukirwa batere gitabarororo bakire baonirie meteye abarimi batamanyeti maina sie minute yabarimi emete ya usiru mwisho kuri no mwanyerigere igamna eriga igeonirie nusu yechi ekarwa 8 ona abatere gitabu besa nki astai babita account ntobwata masakara oyo korukuna peli munaetu enere itikobi ntobwate auditing ya koretu no era elineri rube lyomo mene lyomo chairman yo nyamache alikerete team cell muna emeteye teri ya nyamache factory igere ya apeli nani apeli nyamba no ndieki elinomo oyo no chairman yororo bona iga nero ligeteri rube iga moiso kori liga achikobie gichonsi pieji oyo no auditing to bwate iga nekero abantu ba forest bari goja bari wasesi mete na babegete ne meteye oni wasi milioni 36 na 1200 ebinte byonsi piebi eye no auditing ya kore twa to bwate kabisa
muna bachite bagakora bakanyore mune mete ya butoirwa besate yebekira account yonse bono igeto go sabe serikali to bwatesi DCI sororo abatere kitaba audited management ye audited bamanye nanka yemete yechiete igone serikali to kole na moto konye ogabana yeito abe MC bonse babo basikamuranje simule mucho inia baremi mambia nyamache tumanye nanka yemete yechiete mugutano nde bwensi ntorwa tabukende tutaratebukere kieke igoro yemete bakomenta baremia bono nigo baburia serikali eri county mana serikali nene gwe sonania eriko bakonya na kumanyanka yenibo yabo ya chete ekraba director abu banyarde bakonia MTU anakraba tebna MTU nigo yasmegetwe asekerenga kyogo chikonachwa na gokonya ogosia echae ase factory eyo ekero musaro ole gocha nabona se asiriji koreto musare nare ko na nali na manyanga musaro naliri bono yake ngaikera kararende me twa eba mo director ya chire oliye kare tware ko misara omo ngao chire omo maana kwa Kristo oli gosazimwa nanya koragende nanya korangeri gose mabagi ya onde kare tundu factory ebengi enda boy yaya bono ndo cho musacho ino atenenete obairo mangarara rabetenie ogolire chigari achakwetana na nemete ya ito bami ntombere ronde serikali ya Dr. Samuel Ruto tokoje gaki birero tole tokonye echali nero natigere tumno mubaraka someria bana gaki bono rero tebwati kende igonte ni nyakeyo ningenda rata kolera serikali ya William Samuel Ruto tusaidie mugaka nekerokeria serikali ya Kenya Kwanza yetenenere numurai wense Dr. William Ruto gendete komajua asibirengo bya uchumi gotarorekana ko babuya nigo bono mo Bishop Felix Parasa maroko ruari niwo charismatic church le Catholic nigo bono osere reformed Catholic nigo bono nyarega kubuli abakenya bonsi kubwaterana na kuimokia uchumi asogo tamochi umurai bwense kolende korengana Felix nigaderna nenjire ya mabakenya bonso tagere kubwaterana irigo sire birengo bya uchumi osama gendero kwiranira sense ya Kenya. Kenya mnaona ya kwamba saa hizi tuko na hali ya uchumi imekuwa mbaya. Sio kila wakati tunalaumu rais ya kwamba rais amefanya makosa, sio hivyo. Uchumi ni mbaya. Tunafaa tukubali uchumi ni mbaya. Nikiwa mbaya sisi zote tunafaa tuweke mikono pamoja ili kuiweka nchi yetu pamoja, tumsaidie Rais William Samuel Ruto kufanya kazi. Bila kumuombea tutaendelea kulaumu bure. Kwa sababu hili janga ambalo limekuwako hapo mbeleni na lazima tumuombee ili aweze kulitimiza ndoto yake. Lakini tukianza kulaumiana kila wakati haitakuwa mzuri. Maana ya uchaguzi iliisha, tuangalie maneno yajayo. Tuombee nchi yetu iwe na amani. Sivyo? Tuache maneno ya kulaumiana, imekuwa mbaya, ameongoza mbaya, imekuwa tutalaumiana mpaka lini? Kenya ni yetu tu. Hata tulaumu njaa ni yetu. Yeye akuja kulimia shamba na naona shamba inalala. Akuja kulimia. Wewe mwenyewe unalia njaa, shamba liko pale. Mafuta kama imepanda juu. Karibu duniani kote, hata Uganda, Tanzania, tuko na padri kutoka Tanzania naongea kuhusu pia hiyo mafuta tu. Nchi yote imekuwa na uhaba. Kwa hivyo tuombee nchi yetu iwe na amani na tuombee kanisa letu lote, makanisa yote tuombeane. Tusije kwanza kulaumiana, hiyo kanisa ni mbaya, sijui nani ndio mbaya. Wewe unajuaje? Wewe unajiita Laurent. Unajuaje kama Mungu anakutambua wewe ni Laurent? Wote kana bono no komenda kana kwebasukano yebara anene chinga keji jezmega menene yeskuku nigo bono abarai gosabarundi bechigali banyarire bakoborirwa koba maiso no nyembali bechipibi bose bande bonse baro gutumeka chipara anekero mebaskane yanyarire ge komenta kaho kwana anenekerale korwa uchumbe ye Christmas ujasaba Kenya umurugi gwa mokonyi bumurai bwense Dorcas rigati nigaganiri abakenya maya kolinda saboliri abarundi gose abarundiye gokora emiremo yabo buya na koba maiso anene chinga kechi cheskuku. I thank God for you today because I know that you are remaining sober. As I've been saying, this is a sober, we are going to have a sober Christmas.
We have lost in the last many years, we have lost very many lives on road carnage. And I know that many times when we go to the celebration of the Christmas and the New Year, there is, that celebration in the air. And I want you to celebrate, but I want you to celebrate alive. I believe that as I've been speaking about substance abuse or abuse of alcohol and even illicit beer, I am talking to you today. I want you to celebrate the way you should, alive and sober. I am sending you this message because I know very many people have been maimed, others are becoming crippled, others are not enjoying Christmas because a few days ago they had an accident. And this accident, most of them are caused by drunk driving. I pray that today, as I give you as a mother in this nation, I'm asking you, my children, as you drive sober, make sure that you have your family and it is safe. Fathers, I'm speaking to you, because you'll be carrying your families in those cars. Sogokorirani gabarai anene bali bako kuboke serikali ya Kenya Kwanza bakora wanama senata wa county ya Nandi Samson Kiprotich legei banyarire bako moje kambero anene karabatero na kambere kyoni ogikwegera bali bairire bina anene bali bako moje serikali ya Kenya Kwanza gati osia barayo bakwani babode bana ekambero ngete kuligereri obudito bwekina magegetara nacha ngayikinekyo gekoyanda gochibosyo kotini, sijui mambo ya sijui kotini. Mimi nataka niulize judiciary. Mbona hawa watu wenye wanapinga serikali wakikuja kotini lazima muwape order ya kusimamisha kazi za serikali? Nataka niulize majaji, si nyinyi ni wa Kenya? Sasa mkisimamisha vitu yote ya serikali kupitia kotini, hao wa Kenya watapata kazi lini? But we are not complaining. We are in the government. Na lazima turekebishe hiyo mambo, tuone ya kwamba Kenya imenyooka sawa sawa. Ama namna gani? Na kila kitu requires time. Tulikuwa na changamoto kidogo ya fedha kwa sababu uchumi ilikuwa imezorota sana, lakini mapangilio ile imewekwa. Sasa tutaona kwamba tukiendelea mbele mwaka ujao. Ivono na kuarigania Chinsa jiga kulinde nyura chikoroga Chinsa 12 na semese iningo manyali ya mangi bananete kwateka imena isiko ya Gusii ngobaganeli Christmas ekia aneka twanete kiarigani boigon kwa kerabuya osinko ganeli bali bonse bakobekerwa chigutwa ase University ya Kisii gondari komweba Miss F oyoro yo moitoga igauri bakora leta omoroberi wekebemberi gosigusi urban place no yo mobwa bali banyara bakobekerwa egutwa asiritukorero kwa niaba yemese mangana maya ni ngo mwakera osingo motomera kongole yane gochi se okobekerwe gutwa se okobagati abali banyara bakobekerwe gutwa asiritukorero tumira na gikora Chinsa 10 katwa baterana na bugari nyanchama oyo yareta gwetera serio gyamo nechibicha na jina ya soma gocha sole ninje Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'Umugusii.